Githurano kinini gicigo-ini kia ubunge gia Kibra guku Nairobi kiria kihaririirio tariki 7 mweri wa 11 kironekana tari ho hegukorwo kiharo gia kiama kia ODM na Jubilee iria nicio ciama igiri nene guku bururi-ini guthimana hinya wa kiuteti kwa rita ria mbere kuma riria President Uhuru Muigai wa Kenyatta na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga mageithanirie amu riu Jubilee nereketie kwanirira ati negakorwo na muhuraniri wa giturwa kiu. Kugerera ndumiriri iria rekereirio ni mwandiki mukaru wa kiama giki Raphael Tuju, Jubilee yugite ati iri na uhoti wa kiuteti kuhitahitanira giturwa giki. Ndumiriri ino riu ikihingura kiwanja kia meciria ngurani ma kiuteti. Zack Ngugi akiuga ati kuingira hitahitano-ini ino ni njira ya Jubilee guthima uriku wa iria uteti-ini wa 2022. Mheshimiwa Ruto ni ari na maitho make marorete 2022 na kuguo handu hothe angiona opportunity kana ni ya handshake kana ni ya BBI kana ni by election no muhakaikie dieno kiria ruthaju nigetha ona ikinyite ha. Nigukoretwo na ithurano nini thiini wa gicigo kia ubunge kia Embakasi South na Ugenya na kuria Jubilee yehereire kiama kia ODM na kio githurano kinini kia Wajir West, ODM ikieherera Jubilee hari kiria kionekanire tari guthimindira ngeithi cia mweri wa gatatu mwaka muhetoku na ikinya ria Jubilee riu rikirehe nganja ya kana ngeithi ni cigagaite. Kugo Jubilee no muhaka mangiracaririe undu mekwihithira Raila kuria Kibira nigetha marore onake kana ni arathia nyihitie hinya uririkane handshake no ya mutunyire gicigo kinene kia andu aria mamwitikitie. Kuringana na ndumiriri ya Tuju, kiama giki gitikitie ni gikahota githurano giki kuona ona gicigo kia ubunge kia Lang'ata kiria kiriganitie na Kibra kiahotirwo ni muhuraniri wa kiama kia Jubilee na ona gutuika ataramu ni mekireire nganja Jubilee gukahotana. Ni marauga uyu ni mweke mwega wa kwanjiriria kwarira ndama ya 2022. Ni tuge Kibira no mage kuoya giti no uria guguthie ni mekuona kura nyingi gukira hihi iria mangiari nacio 2017 kuguo na kura cingiambata kagirafu tukambate hanini. That tells you a lot ati tungikirira effort kwaya gukorwo Kibira ni gatuthura 2022. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri.